ko le bege u whakamalo atu he uwhanga ngai whakatapu kotoa pēko awa whaki mai. A tā mua mō ke whanga maari e ko ni o ko iheni he ahoni nukunuku. Tofi a ko ia tui wakano. Pea mo e whae ko e ni ko Sitina Manu. Ai ko Sitina Manu na e lea ne po i he septa ko na nukunuku e nau fotu fo ko e ne po. Pea ko e whae e ni ko iheni he hoatani. Pea pe foki ki a Wilson Tawelang. Pe foki he Tauhipanga. Pa Puletau. Ko e Tauhipanga foki e septa ko ia nukunuku. Pea pe foki nau skatalien ko Kaylin Hall. Pea ko iheni he ahoni. Pea mo e whae ko e ni ka e umaa e tokoua koe. Pea pehe foki ki he tokotaha koe ni ku ne tokoto i he mohenga o e mamahi i he huataha koe ni. Tōnga e ku iheni pea mo Wilisoni i he huataha ni. Ko e laiwi na e whai iau ane po pea mo Wilisoni. I he fotu septa ko ia nukunuku. Na ia e whiwhine ko ni o ne whakahoko atu e ne ngahilea ne po. Ne whemau tokoni. Pea ko e taha e ne talaloto ane po. Ko ia pea kunofo mo ne ki whohasisi taha. Ai ko e ne ki whohasisi taha ni ku toko ni mohenga mamahi. Ko e wharei ko e lea ko e whae ane po. O ko e kono whohana e kau i he Agapuru Australia. Ai na teu ke nau wholau ki fisi i he taupehepe wholau pongpong. Whakatamaki na hako kono sino ana. I ahoni pea tupunga e ne tokoto e pe ko ni i he mohenga o e mamahi. Ai ko leka ko ni na e vainga Agapuru i he Agapuru whaka Australia. Pea ko e talaloto ko e whae ane po. E behe whae ane po ko e peu sinofo o tauhi hono ki whohasisi taha. Pea ku hange hono ki whohaya ana. Hato e whokia o pepe. Heanga ne whamatala ane po. Ko ia na e utoki whoki au ki ape ane po. Pea utoki whoki o sio ke laivi ane po. Pea sio ai ke tohi a komene a whae kon ko whakase la tu. Pea mei Nusila. Ai koe whie mau e toa kase ai whika telefoni e whae. Pea mo ne IT. Koe ofa o aike ne whuaki mai. Pea ko whoki au ki tataka motonga. O koe ke uhangau ia o ilo i IT e whiwhinea whika telefoni. Ko mea pēna e whai he whaunga whalalaaki. Nau a pe kai ku IT. Pea tā i mai e toa kase ai se niti ko ni. Ko ene whakarea awe hanga tonu pe ia ki he whae ko ni. Aia koe se niti nane o mai ke whaki mai whae ko e whangeau. Ai ku whaki mai whae ko ni ke tokoni ki he tauhi ene pepe. Ka kone o whohasisi taha ia. Koe ofa koe ni ia. Koe ofa ia me toa kase la tu. O kui kai ko ha whiwhine nuku ia. Koe family patoa pe ia. Whawha ia pe ia i horea ne whane po. Pea koe ne ofa aini. O ku whakao mai i he ahoni. Koe ia koe whangamahari ko ni teu ange ki he Wilisoni. Pea whake Wilisoni e sila ke Tauhipaanga a Mutolu. Pea toki whakato lewa e Tauhipaanga ka koe. Pea toki whangamahari lewa ka koe ke whai lewa hao lea. Tala monu pe, pea mo whakamalo pe ki he ofa uwhai ahoni. Pea pehe whoki ki hofoha. Whaosi hofoha, pea toki hokata Wilisoni ki ne whamatala ki. Malo apita. Wilisoni?
whaftai ki, malo mo mea mahi me ope, koe whakasala tū koe mea o whaen te whape ka pae koe sekretaria koe ni koe o. Tahipaanga. Koe tahipaanga puke o nuku. Te u whaki kai ke ne toki whaki ke whae koe ne mea o wha koe ni tola ne whangeau. Koe te u whakangi tahipaanga ke te whae whaki malo. Lao, dai me whamalo ki a whakasala tū. Ui koe ofa koe ke whaki mai whae koe ni bai whaki le wai am stina. Mo mea mai peki ai. Hanga o tanga stinga ni hai e mea ke nausio mai nā. Nā lea mai taha koe sila peka koe ke ni hai e. Ke nausio mai pe o pe kua o mai se niti. Ta kwa fungesi sila pe kua atu. Koe ha, kua pe ke nausio mai kua o mai se niti ke. Ko toa kase la tu ingoa. Te ki whai ha whamalo. Tau matuk ha whakita ki tu e langi. Oi ke tau hi ofa ko whai ke tau mo uyo a usia e aho. Whakakoloa ko eni. Whakalaulau ana tula. Whai ka maari. Mua raba mai he hoa ko eni. Ke tau ke mātā ki e roto kāre masiwa. Whakase la tu. Neongo uku ikai ke tā wheti o whaki mata. Pea o te kai ke tā maheni. Ka ihe momeniti koini o kua o mai ai ho o wha. Ki hoki whamiri ka te au mo koha ko eni. O kia e honga lahi. O kia e honga ia au pito ia te au. Ai ofa tō matakakano ko ke o mai he hoa ko eni. Ke tokoni mai ke he poha ko eni ki he tokoto i he moenga o mamahi. Pia o ikaia harea ia tā au pe whiunga. Ke whai ake whakamaro ke a te koe. Ai fu ofa lahi ko eni ko ke o mai o malawea he hoa ko eni. O ikai ke e huinga e ku lea kua ku whakahela ki motolu ka koe uhinga pe e ku lea ko i ngā koe whakakaukau pe a aku ko i ngā koe whio tōma ki noko anga. Koe ana e whai ai ai rea i he whakataha anga ane po. Mo whai ai ai kore. Koe aku ata e ofalahi atu mea te au mo ki whanau ki ato ka te koe toa kase la atu ai ofa koe aku ki whai mai ka te mautoro. Kau kai aha mau mea maho inga ke whaaki atu ma au. O mea pe o mau ke whaaki atu ma au ke hoa ko eni. E whai tāpe kina mai koe he e otua. Ke whakawhainga maare mo whakamonu ia ho nofo i whetu murina. Te o atu wangahi tāpu atu ma kehe. Ro matolu atu. Ai kereke ai otua ma au ka moho ki whamiri. I he whetu murina o whai ai ai whakapaya. Koe au pehea e ku popaki ofa atu mo tala monu mo whamalo whai atu ka te koe. He whamalo he hoa ko eni. Ke kau tangata he aho ko eni pa mo yung whewhine na lava mai he ahoni. O mau whe mātāki koe omi. Ai mea ofa koe ni mea te koe ka te maua. Ko iau atai ai ofa lahi atu ka te motoro he hoa ko eni. Me he whae masiva ko eni. Pea pehe ki he ki poha. O kune tokoto i he muhenga i mamahi. Tua ofa e ki atu. Mahua. Whainga maare ko ni tau whawhetai e pe ki he ki he talaloto ku whahe ko ni tau wakaiang ka mafua ke whahane ki pōpua ke ofa mai whamiri patoa ka pe fo ke a toa ka se la tu ye ofa ko ne whai maana ye aho ko ni malo. Malo bita whainga maare. Ato he whakamalo ki
family patoa mai takon whakamalo kia toa kase latu takon ikan une whake ahon o laupe po honga ia ofak ne whai toa lava ke wahe mai nei kato lava toa whakataya ko ate ku whakamalo kia na tol ko toa peko na mata mai poro kalama malo vita mo ofa mo takon mo tu whakatake popo mo takon mai kai mo toro whakam ke whema takon ni ate pe whakamalo ko ni whakas ke whakataku ne tataki mai koropo he whatani kau tama oiki a pe kau nanga he whatani whakam mai takon ni kani ia whiwhi alahi mo lota honga ia mo ofa mo takon nuk mo whai o te pe tala mono kahau mo ngau teo ke whakahako malo apito malo apito koe angai whakaamu ai whae kai pehe ki ono whoha i mafua i hoata koni o kuwhie mau pe toko ni koe ai longanisia au ma vake kai pehe whoki tangina mo patoa kotoa nuku septa nuku pia kotoa taha pe apaku mo whanongo mai ke ko eni umaa tamayo eiki koe nuku nei he muhenga mamahi oku atape pesi koe ni ke mo komeni mai pe ai ho mo tokoni kai tok whakahoko mai ke tahi paanga koe ni nuku kai umaa sekretari ke linhalo koe a koe kore ia ko whai ia tupe family koe ni ko longansia ni Kerin whamalo mai ka koe ka pehe whoki ki o mou tahi paanga paya puretau. Penga maare koe ni te u pasi e laivi ka brisoni ke hoko atu e ia he tawhaki koe ki tua e lawe i pia moe whare tawhaki koe ni koe popo koe ni. Haftai ke iki, te ukamata te ku laivi loto wharen. Kau toki hoko ki tua he eria whare tua. Mo mea ko toa mai pe koe whotunga nua e ki whare. Koe whotunga nua e ki whare ko stina manu i nukunuku. Nukunuku ko toa pe mo mea mai koe tau whae e ni he eiki mo e tuwhewhine ni he eiki. Wao mai kai e laivi he ahoni. Koe ki tuunga whare ni o stina manu. Koni ko hulua te ahoni. Ko mo mea mai pe kiai. Nukunuku ko toa pe he ope. Mo ki motoru ko toa pe family patoa. Pe ka Seron. Mo ki motoru ko toa pe patoa ko mo mea mai he ope. Koe ki tuunga whare ni o stina manu. Stina manu foko ku ne tau he ki toko taha koe ni ko ne si fotua wasino. E extend ni ko toko taha fokie na akapulu lelei. Pe akapau na kai ke hoko fotua ke toko taha koe ni. Ko tui e hoko e whare o stina manu. Ko ha palasi o nuku he ahoni. Ka koe pango ko si awea pia si kafo hono foha. O a motuhi ai e kaha e whanua. Mo e whamiri. I he whautua na e hoko, whaingataa na e hoko hono foha. Ka pau na kai ke kafo hono foha. Ko tui e hoko e api ko ni ko e palasi. Pea te whamou i he whamiri ko e ni, hato e whamiri ke. Tau ilo pe totongi e lelei e paanga e akapulu whaka aslele dia. Ka koe pango he ahoni. O awhio i pehe o toa e lolotonga pea mo e kaha u pea ku whaitutun pe o toa ke mea katoa pe. Ko rea tiki motoru ko toa pehe o pe. Ia haki whakatotoe, ia haki merenga.
mo fogo to ha pe ka seroni tilila pe mo piven piukala ko e anga fa amwa ko anga ni fa kau mo holi lo to ka pa lo to ka ku CAV ka ko e tunga fare ni ku ya isi ameria ahoni mo to ta ko mo thuia sio no tare ni ti ka ke mo thuia tare ni ti to ta ko ni tau tui fa pa pau be ko api ko ni ko palasi ya nuku he ahoni ka ko e ha ui ka tunga e mo ui ko mo thuia ai fenga e family tunga ne fai fa to du ke foha ko ni te ne fai ha me ke family ka ko ia be ki mo tolu mo ia hanga hi ofa ngai manat meri te mo fai mo fogo to ha ke ke seroni pe mo trila mo piweni pe foka anakori ki office me ko to pe ka ko re o fai ti mo tolu ki nuku to pe mo me mai he pe me ni do ki ha ta fu ngai fono mo ko to pe ata e to ko ni ka ti mo tolu ma tu nga pe he family patoa ma tu nga pe he masiva ma tu nga pe fusmo omo fai to e whakatangi whai te whakaho as tau mea ko toa pe where ngahi kawe ngā mo where mo whafo ka koe a ngai ai whakatangi mo i kore ku whai atu kia te ki mou tōru ko toa pe o ku mou mea mahi o pe te ha mea hena petu e whimau sa ia